imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika. Perezida Felix Tshisekedi Chilomba n'ubundi akomeje kwigaragarira nk'umwana murizi rwose, izina byanga byakunda, ibyo akora byose biratuma rikomeza kumuhama. Kandi nanone ku rundi ruhande u Rwanda rugiye kuba nka ryabaye ryanzwe rikomeza kugenda rikomeza imfuruka, cyangwa se wa mwana wanzwe akaba ari nawe ukura kandi agakora neza yishimiwe na benshi, bityo abamwanze bakeya cyane bagakomeza kuba mu gahinda. Ngibi ibiri kuba kuri Perezida Tshisekedi imbere y'amahanga mu nama zitandukanye agenda yitabira. Iyo ahawe ijambo nashobora kugira icyo avuga ngo asuze atikije ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihe yaba ari cyo abajijwe ku bijyanye n'umutekano mukeya uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama yahuriwemo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uyu mugabo uyobora Kongo, noneho yaje kubishyira ku rundi rwego. Union yayamaganiraga kure, ariko kandi akaba ari kwishinja cyangwa se kwihora u Rwanda. Eske byaba byagenze gute? N'ubundi twebwe turacyari i Addis Ababa, aho tujye kurebera hamwe icyatumye uno mugabo yongera gutega indege ye agasubira Kinshasa n'umujinya mwinshi, kubera nta muntu n'umwe wemeye kugira icyo amufasha ku bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda. Yarazi neza yuko nibura azumva abantu bashobora kumutera ingabo mu bitugu. Uyu muryango mpuzamahanga hakaba hari ikintu na gito ushobora gukora ku gihugu cy'u Rwanda. Turi i Addis Ababa. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilomba yongeye kwamagana umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ahura icyo yise kwanga kwamagana u Rwanda nyuma yo gushoza intambara ku gihugu cye. Tshisekedi kandi yabikoreye i Addis Ababa muri Ethiopia, ahari kubera inama ya 36 isanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mukuru w'igihugu cya Kongo nyine nawe yarahari, aho yahuriye na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama uyu mugabo yahuriyemo na mugenzi we Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi bamwita Tina Salama niwe watangaje yuko yongeye kwamagana umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku nshuro ya kabiri rwose, awihanangiriza ku kuba waranze kwibasira u Rwanda. Hari mu nama y'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe umutekano yateranye ku mugoroba wo kuwa 17 Mutarama 2023, iyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa. Uyu ni Afurika y'Epfo. Eritenika yasubiyemo amagambo ya Salama aho yagiraga iti, mu nama y'akanama k'amahoro n'umutekano ku muryango wa Afurika yunze ubumwe yigaga ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi Chilomba yamaganye uguceceka ndetse n'imyitwarire y'ubwoba y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe ututsa igitutu cyangwa ngo wamagane byeruye u Rwanda ubwarwo rutihishira gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iriya nama kandi ngo Tshisekedi yasabye akanama ka New Afrique kwemeza yuko igihugu cye cyatewe kwamagana u Rwanda na M23 kubw'ibyaha avuga yuko byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kwemeza M23 nk'umutwe w'iterabwoba, ibintu ashaka yuko nawo washyirwa mu gatebo kamwe na FDLR akunda gukorana nayo bya hafi. Yasabye kandi yuko uriye mutwe wafatirwa ibihano, hanyuma ngo u Rwanda rwo rugasabwa guhagarika ubufasha avuga yuko rumaze igihe rutanga ku mutwe wa M23. Ni ku nshuro ya kabiri kandi Tshisekedi yikomye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, dore yuko mu minsi ishize yibasiye Macky Sall wari umaze igihe awuyoboye kuruca akarumira kuko yanze kwamagana u Rwanda ku buryo bugaragara. Ni mu gihe kandi uyu muryango wakunze kugaragaza yuko ushyigikiye gahunda y'ibiganiro bya Nairobi, ibiganiro bya Rwanda isaba impande zihanganye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano zikayoboka inzira y'ibiganiro cyangwa se imishyikirano, dore yuko aribwo buryo bwonyine bugaragara yuko ushobora kugarura amahoro ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi tukiri ahangaha ku rundi ruhande, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri guhatiriza uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe gusaba yuko u Rwanda rwamaganwa ndetse n'umutwe wa M23 ugafatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Ni mu gihe we ku rundi ruhande yahindukiye agafata umutwe wa FDLR nk'abantu b'ingirakamaro, abantu b'impinduramatwara, bimwe mu by'abantu bumvise mu matwi nyuma yuko uyu mutwe wamaze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ibarizwa muri aya mashyamba. Ariko we rwose yawize umutwe w'umutagatifu. Yaba yabikoreye iki? Byaba byagenze gute? Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise umutwe wa FDLR yuko ugizwe n'abantu baharanira impinduramatwara, ibintu bihabanye n'ibyo umuryango mpuzamahanga wemeje yuko ari umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda.
mu 1994. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo bamwita Patrick Muyaya yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa Al Jazeera witwa Mark Lamontkiri wamubajije ku mikoranire y'igisirikare cya leta n'umutwe wa FDLR. Raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yagiye hanze muri Kamena 2022 yashyize ahabona imikoranire y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe irimo FDLR ndetse yuko yakomeje kuyiha intwaro. N'ejo bundi rwose nabagejeje ko makuru yagaragazaga yuko intwaro nshyashya ndetse n'impuzankano byahawe abasirikari ba FDLR ndetse banumvikanye bari kubaza nimero za Generali Omega. Ibi byakozwe n'umukuru w'igihugu bari kugira ngo atange umusanzu mu rugamba abasirikari ba leta bari bahanganyemo n'umutwe wa M23. Muyaya yavuze yuko ibyo ari ibihuha rwose, asobanura yuko iyo FDLR igihugu gishinjwa gukorana nayo ari umutwe wishe abanyekongo ndetse na ambasaderi w'Ubutaliyani. Ati aba bantu FDLR twarabarwanyije guhera mu 1996 kandi kugeza n'amagingo ya turacyabarwanya kuko ari ikibazo ku mutekano w'abaturage ba Kongo. Ikibabaje mu myaka ishize bari mu bishe ambasaderi w'Ubutaliyani. Ntabwo rero twakorana n'abo bantu bitwa FDLR rwose yabigaramye. Umunyamakuru yakomeje abaza Muyaya niba ibivugwa na Loni n'izindi raporo byaba ari ibihuha. Biza kurangira yinyuzemo avuga yuko FDLR ari umutwe uharanira impinduramatwara. Ibi yuko ukora ubwicanyi abivaho rwose arabyigarama, amera nkaho bitavuzwe n'ururimi rwe. Patrick Muyaya ati ibintu bigomba gusobanuka. Ntabwo wagereranya M23 ishyigikiwe n'u Rwanda n'abaharanira impinduramatwara nka FDLR. Perezida Tshisekedi ubwo yarari i Bujumbura mu nama yari yatumiwemo na Perezida Ndayishimiye Evariste yabwiye abakuru b'ibihugu bagenzi be yuko FDLR ari abantu bakunda igihugu rwose nta kibazo na gito. Raporo y'itsinda ry'impuguke ivuga yuko ku ya 8 no ku ya 9 Gicurasi 2022 imwe mu mitwe yitwaje intwaro yahuriye muri Pinga, agace gaherereye hagati ya teritwari ya Walikale ndetse na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, maze bahita birimamo ihuriro rikomeye. Iryo huriro ngo ryagombaga kwemeza aho iyi mitwe ikwiriye guhagarara. Mu biganiro bya Nairobi baganiraga na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bitandukanye rero n'ibyari byakoranyije iyi mitwe. Imyanzuro rero ngo yaje gufatwa n'iyo guhangana n'umutwe wa M23. Iyo nama yari yahuje imitwe ya Nduma Defense du Congo Renove iyoborwa na Guidoni Mwisa Shimilaya, Alliance du Patriote pour un Congo Libre et Souverain iyoborwa na Janvier Kalayira Boyingo. Raporo kandi ikaba ikomeza igira iti nubwo tagaragara ku nyandiko mvugo y'inama ya Pinga, itsinda ryatanze amakuru yuko Colonel Silencier wa FDLR ndetse na Colonel Potifalo wa FDLR bari barahanga rwose. Iyo nama ya Pinga kandi yari yitabiriwe na Colonel Salomo Tukolanga wa FARDC ushinzwe ibikorwa n'ubutasi bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri iyo nama kandi ngo hafatiwe imyanzuro ibiri ikomeye cyane yuko iyi mitwe yemeranyije kuba ihagaritse kugabanaho ibitero ndetse bakarema ihuriro bagahuza imbaraga na FARDC mu guhangana na M23 hamwe n'abayifasha bose. Aha bashaka kuvuga yuko abafasha M23 ari u Rwanda. Icyo gihe ngo kandi bemeranyije guhuriza hamwe abarwanyi bagera kuri 600 bo gutera FARDC ingabo mu bitugu mu gikorwa bise icyo kwirwanaho cyangwa se kwirinda. Raporo ikomeza igira iti kuba Colonel Tokolanga wa FARDC yari mu nama byasesengurwa nko kuba bamwe mu bayobozi muri FARDC bakigikiye ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro no kwemeza ubufatanye bwa bamwe mu basirikari ba FARDC nari ihuriro ry'iriya mitwe. Uyu Colonel Tokolanga wahoze ari umuyobozi wa Mayimayi. Ikindi gihamya kandi cy'imikoranire ya leta ya Congo n'umutwe wa FDLR ni inama iherutse kubera i Goma muri Serena Hotel yahuje umugaba mukuru w'ingabo za Congo Lieutenant General Christian Chiwewe n'abayobozi bakuru b'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Chiwewe yarari i Goma guhera ku itariki ya 10 Mutarama gukomeza kugenda kugera ku itariki ya 15. Mu bari bitabiriye iyo nama hari harimo n'abayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR. Rwose ibintu byakomeje guhamya yuko byanga byakunda umutwe wa FDLR ukorana byeruye n'igisirikari cya FARDC. None se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kwikomeza gushyira imbere igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo kinjiye ku butaka bwa Congo kuyigabaho ibitero, amaherezo azaba yahe? Ntabwo bari gushaka kumva ikibazo cyangwa se uburyo FDLR ikomeza guteza ikibazo ku butaka bwabo. None se ibibazo bishobora kuzagira iherezo? Iyi bayita Kigali Line. Mundeke nsubikira hanga gato ubundi ndagaruka mu kanya.